Novi Grad je bio najveća raskrsnica drumskog i željezničkog saobraćaja u Pounju i u bivšoj Jugoslaviji. Valovito Brežje, Podgrmečja i Potkozarja temelj su poljoprivredne proizvodnje kojom se bavi više od polovine stanovništva. Najzastupljeniji su povrtlarska kultura, proizvodnja mlijeka i jagodastog voća. U antičkom dobu na Kulinskom brdu je stajao Castrum Novum, ispod kojeg se sastaju Una i Sana, najčistije rijeke u Republici Srpskoj. Gradska vijećnica duže od vijeka plijeni šarmom neomavarske arhitekture. Una ili smaragdna dama, kako je od Milošte zovu, sa preko 20 vrsta riba predstavlja raj za pecaroše. Danas na ušću miruje poluostrvo Ada, glavna gradska plaža. Crkva svetih apostola Petra i Pavla nijemi je svedok burne istorije urbanog bisera zapadne krajine. Novi Grad se razvija velikom brzinom, na krilima modernih projekata u privrednom sektoru. Kod nas se nalazi jedna od 3 vodeće veleprodaje farmaceutske industrije u Republici Srpskoj. Opština je aktivno uključena u razvoj tekstilne industrije u otadžbini. Od pamtivijeka ovo je bila krajina, ukrštanje varnica velikih sila. Otuda ne zaboravljamo one koji su položili život na oltar otadžbine, boreći se za mir i slobodu svih nas koji danas ovdje živimo i radimo. Novi Grad dlaku mijenja, ali čud nikako. A čud naših ljudi je ponekad vatrena, ali vazda grije čestitošću i nadaleko čuvenim gostoprimstvom. Ponosni na Novi Grad, ponosni na Srpsku. Radio televizija Republike Srpske.